Dimahasao ang kang okchum pranapan kakuru kang nang asay kedeng. Northeast Range Silorijan East Division ang kang Bolero pickup van pen seguna thengpi kang huatum kachingunang. MS Life Care Medical Pharmacy along kang hukilut. Kardom, nili Karbi birta thanbang sami durmi BP. Non arjikta birtang tonpen. Dimahasao along kedo keton kelang abutung lapen 43 Assam Rifle atum Dimahasao along aradaphan tangka kerung thap lapen kether kehap atumapan kang nangje aphan non malom kiri kakuruk asai keot paso daktang lupusi haflong peneli tuma pherangke kat news along birta nang pale. Dimahasao keton kelang abutung lapen Assam Rifle atum joy pen birta kelong ateng jakhong inkora hini arni ahut isi DHD ataipo mondes langthasa aphan ingnang pontanglo hatikhali lapen umrang sobithe bitha tangka kirung thap along amen keklang tan langthasa arideng pen risim kangtang AK-47 rifle ebong lapen hile aphelo he hui longpon kachingnang lok langthasa ke umrang so ahabar DHD a commander lapen ahemta umrang so pusi keton kelang ahin pen pherangke aphan thanpachini lason thak jakhong inkara ke thom arni ta langting malompen babul parpo pu Dimahasao along tangka ke hang thap abang phu aphan keton kelang atum ingnang pontu kachingnang lok abang phu babul parpo kethana teng rit mandu longle arlo kipip risim kangtang AK-47 ebong magazine homni AK ahile mupharu isi lapen Chinese hand grenade ipum longpon. Jakhong ni paing korapli ajo porphai nerkep apor malam Office of the Forest Officer Northeast Range Silorijan East Division Arranger Bibison Tokbi Forest staff lapen homeguard atum pen keton kelang kapang chingpon pen patrolling duty kedam bom ahut seguna thengpi kang hu abang phula pen driver pen thengpi kang hu ihu makelok Bolero pickup van amotor purana borpotha road along pen kenebdun long Ingnam Raikom arideng pen kachingnang check thengpi kang hu atum lake Bill Uriamghat Junaki Pathar Amikar Maheshwar Phukon Asupo Lokhimnath Phukon Arta Plikep POPS Uriamghat District Golaghat Lapen Uriamghat Jayapathar Amikar Horendra Senchowa Asupo Uma Senchowa Arta Inkoira Sirkep POPS Uriamghat District Golaghat Pen Karju Bater Tok Ahut Tethanpon Alang litum banghini aphan jakhong nipaing kora pho ada porphai nerkep apora hu Silorijan Forest Office pen Difu District Jail an ponlo Difu Police Station angkang jakhong nipaing korapli arni ajo jirlo apor malom Council Gate athengno kedo MS Life Care Medical Pharmacy along kang hukilut MS Life Care Medical Pharmacy along jakhong nipaing korapli aningwe ajo jirlo apor malom cash box pen sikasuri troxike patangka inghupondet pusi dowai kejor Ratan Ghosh lapen Dr. Mindar teron ahin pen birta nang pachini dun hormua bangke panahok tekangke lapen tangka pen akaprek ason ke ajata pon pe puta pachini pon hukilut Non malom so por pandihina parman bertang moington pon iksenang. Assam Professional Academy. Admission going on in Assam Professional Academy for the session 2017. Civil Engineering and Automobile Engineering. BBA, BCA, MSW, Hardware and Software. BA, MA in Physical Education. BSc, MSc in Environmental Science. BA in NGO Management and LLM. Assam Professional Academy, Bora Service Guwahati 7. Phone number 9508-207595 or you can also contact in 9854236557. Atur Kimi Outlet opposite LDRB Difu Karbi Anglong, Assam. 10% off in every kitchen and dining items like Hawkins, Flax, Milton, Treo, Shreya Iron, etc. 10% off in makeup and cosmetic products. And grocery items.
news channel ay hinpanang litunghan ng one kila as Practo the Talent Show. The artist, Karbi's traditional attire and its innovation. Jong sinang litong labangso asyo long interested plete ladak screen long kipi number along nang litong humri ignon. Ganj Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akinang sa hormu ason salam pontanglo. Lasinang litum Arniwang kenang sot kecho ason la penthesire alang hithi kulat along longpon igji. Kang sirtang kijun alang tharwe alang theso alang kecho ajam tu tharmit aduk thelua kreng Chitronola Ukthor pen chenglok ongdung hemalong akenang sot hormu longpon igji. আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি? এতিয়া আৰু চিন্তা নাই কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াবহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব। কাঞ্চ ৱাটাৰ Royal Enfield, Ishan Motors, Ward number 2 near CCI Limited, Dimapur Road, NH 39. Chandrapur Bogasan 782480, District Karbi Anglong, Assam. বৰ বেলেগ ধৰণৰ গোন্ধ আহি আছে যে জুটি লগা আসলতে ইয়াৰ আৰত কি আছে ইয়াৰ আৰত আছে কাঞ্চ সৰিয়হৰ তেল স্বাস্থ্যসন্মত বিশুদ্ধ আৰু সোৱাদযুক্ত আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্চ জুচ বাইদি বেটো কমলাটো খাইছিলি না আনাৰসৰটো পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্চ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ কাঞ্চ জুচ খাওক জীৱনৰ মজা লওক কাঞ্চ জুচ Dihinamo piputat berta long wang tulo. Jakong ni paing korapo arni anarlo por pai krehnia por malom pen taralangso Karbi People's Hall aklam along lekha Karbi lam arjan mohor kenep amai padopon pusika news channel pherangke rati strong phar lapen mohor ne bang Stefan Teron pen bertanak pali. RMM Cine Production mate producer Roton Ingjai, co-producer Mohan Taro, lapen Mongol Rongpia hin pen kason sepon lapen director Jibon Teron pen kabonda pon lekha alam arjan Karbi Anglong adang anong kachatangklong Bipul Terang, Ruktalin Teron pi, Jivika Timung pi, Nirmali Teron pi atum si Chaparjan pon. Labangso mohor kenep amayalong aluhi sarpo aman pen Karbi Anglong Autonomous Council Joint Secretary Dhoneshwar Ingti Phapangjang aluhi sarpi aman pen TCRO Rani Terang pi atum chitongdun bangso alam arjana pansika lakre pho anatangka panongpon Ene 15 lakhs man hobo jehetu already 6-7 lakhs to khorcha hobo etia aru drama part to ase aru ei film kon moi banaisu enekwa eta mane true story aru jijon manor kahini teu bortomanu jiai ase aru eto holo supernatural dhornor film hoy ha mane ese
এই কপালৰ লেখন বুলি কয় লেখা আৰু তাৰমানে এই ভগৱানে আগত জন্ম হোৱাৰ আগৰ পৰাই মানে এইটো লিখি থোৱা বস্তু আমাৰ কাৰ্বি ভাষাত এইটো লেখা বুলি কয় ল'ব বুলি ভাবিছোঁ আৰু এই আশাতে আমি দুৰ্গা পূজাতে ৰিলিজ কৰিম বুলি ভাবিছোঁ Jakhong ni phaing kora pho Arni Wusu Association of Karbi Anglong claim bang phuatum mai ingni pon si kebangji Arni lan se ke claim kedam ke meji aphan arpu setabe chelar pruilo pusi birta pachini pon Jakhong ni phaing kora pho Arni ada porphai sirkebra atitim apor malompen Wusu Association of Karbi Anglong atum claim bang phua mai padopon claim bang phua mai padopon det api arpu setame chelar pon thu East Zone Wushu Club Thanbang Siraj Ingtia Phan Maipu Central Zone Wushu Club Thanbang Gona Terang Aphan Kong Chunbang West Zone Wushu Club Thanbang Kangbura Singnara Phan Dun Maipu South Zone Wushu Club Thanbang Samson Hanse Aphan Rapchun Bang Lapen North Zone Wushu Club Thanbang Pradip Tiso Aphan Dihin Rimbang Arpu Pekpon Lopusi Birta Ribdun Long Birta bang kalapon sa Kangton Iglo like bam thakat news channel domi thakme kurwang tho